Muvea wa ukunikili wa nzeve uminite utangaasia enenthi kana nivatonyeka kukethiwa na mbua ya El-Nino yu silikali ya Kaunti ya Masaku niyatangaasa kana niyikiite mawalanyo me kivathukanyo kukitana na mbanga ile itonya kumila ivindani yu ya mbua ya El-Nino na kusiia kwasya kwa mathayu. Ni kwaianana na ngavana wa Kaunti ya Masaku muandu Wavinya Ndeti ulanda nena ivindani ya iseso yi mwana ya kuthuima mawalanyo ala mekiitwe ni kila muvea va Kaunti ya Masaku. Iseso yi yatwa igwanza wa ofisi wa gavana Kaunti ya Masaku ula wimigwa ni Kaunti ya Masaku. Daniel Mwongela ni mwandiki wetu mauvo. Gavana wa Kaunti ya Masaku muandu Wavinya Ndeti na kavindani kala wathuima undu muvea kivathukanyo silikali ni Kwiyumbanisya mbua ya El-Nino ni walesekana silikali ino nivathite silingi milioni 90 cia kwiyumbanisya mbua isu na kuikite kana kuinethiwa na kwasya wa mathayu na enenthi maina kuoneka muno ni mbua ya El-Nino ila iminite utangaasa ni muvea wa ukunikili wa nzeve. Mbua timanye nayo mbua yoka no lazima andu mesuvie na nicho muthi mutwa na baba ithionde pamwe na timu yakwa ya Masaku ya andu makwa ala ni trainiye withie kwembwa kwina thina wa mbua kana kwambisya kwembwa kwina emergency timeno niyoka bamwe na niyatethesia andu maitu maikaumie kwau ithie kilate ibangite baba tena national government ni kwasya tayari kwa vyovyote vile na thukumi ma county na moni ma trainee wenesa tayari kwa vyovyote vile thina ula guothio kumila ithie ta serikali ya Masaku tukwatianie na national government ni tukuhakikisha andu maitu ni matetheka. Ongi kavindani kauni wakulia si masuvesya na sio ivindani ya mbua onda kulia enenthi mande na kwithwa memetho na kwivatanga na Miisyo ile itonya na mbua isu ya El-Nino. Ne vindani ya mbua kila ndonyo mutavya mbaitu nitisuvie siana nisuviwe evindani ya mbua yoka siana sie mesiene asia itafadhali siana isuviwe kuthi utuvea kana kuthi kutembea ovyo nundu tiyese mbua yukata bandu batesilaki silaki una bayosa chao bayosa siana kana bayosa mundu muima kwau ithie nitisuvie kuya ground tihakikishe siana sito na ithie nitesuvia. Ni uneni ula wakwatamba ni munini wa gavana wa Kaunti ya Masaku Francis Mwangangi ula wenda athukumi onthe silikali ni Kaunti ya Masaku makwatiene vamwe na kuthukuma memwamba na gavana wa Kaunti ya Masaku nikenda kukithikana enenthi ni mavikiwa ni uthukumi undu vailite. I'm sure my colleagues from the county government of Machakos have never done what you have done, Your Excellency, in terms of preparing to any eventuality that might arise as a result of El-Nino rains. Nikushukuru sana, niseme asante kwa cabinet colleagues and the entire government. Let's support the programs of the government. At least you'll gain at most nothing if instead of serving the government that feeds you, you are trying to do another thing that will bring it down. You are bringing yourself down. Siasa imeisha. Tufanyie wananchi kazi. Hao ndio waamuzi. Daniel Mwongela, Mutungwe TV, kuwa mwakoni wa White House, uyene amigwa ni Kaunti ya Masaku.